Республика Бушлахи Олег Николаев, «Справедливая Россия» политика партин председатель Сергей Мироновпа видео кибермелебе жихынжа. Волчева шеньер движение пәдем партибе пәрджілге тупма пулдарны жын таудыря. Пирим политика партии сирен регионда пиде туғышлы ішленіне палырда скелет, шыржыврачевый лызенжен піри шутланат тері Сергей Михайлович. Кажалла вирузын пилік мәшхуме в илня. Конзерен черлегензен ежі үссе бұрад. Больницы зенже сепленегензем нумайланы бе шубашкар, шене шубашкар шкула чизене нарозуйген ултымы жечен дистантлы майба бірендеші. Шинзене келден ішлеме бұшлаттарашын. Тада үтті ширіп ежіну тумада тюргелні жинчен калары Республика Бушлахи Олег Николаев. Шарба патриотлық идывізене тимліх уйырджештел бұлура. Рашей патшалық думин депутаджи Сергей Миронов, Чавашенри кадет корпусынже веренегензене тюлевзір вірябатпа тада тумба тивиштерни ыры болым дері. Аза елдерет пір көйі жыну жинжен Республика Бушлахи Олег Николаев хыйым патшалық қанашны яны шеревінче пағаланыча. Шамабеге шербюрайынче авангард шарба патриотлық верендю центрне ужасы бірге галаря. Шак проекта бұрнышлама 5 миллион деньги уйырна.